Keblai cuba nak perlok beragi baca page kerjanya kini channel mau benar. Tapi tentang orang HP yang kerja mentip nak kemta kerja lakai football kepada apa maran nasional ni nonton. Ya kini ke turnamen kepada bahala tip kum ke invitation football tournament arjar apa mulai bala penjahit dakan ni nonton sport social and cultural club kalau poi haga quarter final kebar. Jika quarter final kebar kalau apa dengan Kid United kan ikut bersah ya ke Ribho United haga kat praterik benar beningkong arjar mulai. Kemudian resmi balang kepada CEO he nonton. Jika ni kerja lakai football kalau kepada internet bah kapan stang madu ke Ciblis teng janmit desawan barok paralog kiba it football kamtam ki nongsan jong ke Kid United kepada ke tim bahe pat ke pon nambat baklan bor bah jong ke nonton desawan barok kamtam tu kipa ba kiba it bah pe football kumju ke Ribho United tu kan ke klub ke baklan bor bah hapo Ribho United hapo Ribho district bat ya kan ke tim ru la coach dai ai borlang khongji badai player jong kam Meghalaya pau nama bat kumjuru jong ring India te haga ji lakai kalong ka itna ba haga jing pe jong kini ki baro artli ki tim namarga player jong United ru ki bun ba ki player ki pau ha jong nostan ki don hangne bat kumjuru ki player ki bana Shillong bat habaya pe bat yani jor bat ki tim ki baladap ngatrai ka ne ka we ka tim ka dei ka ne ka we ka ji lakai kalong ka ba itna bahadu kata-kata te perlok ber subha ko wan ha kata igi khat praterik kepada CEO he nongton bar ke jelekai ka long Ciblis teng tek janmit te sawan hamaran nong nongton ban siu ka bayrun tang spa tingka bat kenyo i ban pet gini jelekai ka itna bah kepada ha kan igi te sawan ban bisyara lagi jogi kmat namar ba kini ki player ki long ki bat tebet bat ki ba klain bor bat kumjuru ha ke jelekai ki ka don ru pe jing job per jing ram te sapet hi ma phi ya kan jelekai namar ba ha ke jing pe jonga Kid United bat ka Ribho United ka dei ki club ki wena ki club ki bob kin sapoi jangai bah ha kan ka tournament itang kan ek place bun ngin saya kan dupat ha ko we pat ka video